Fáilteach an seo go chlár ó fás chuige Connacht go na scaile seo agus Gaillimh tútáid duna Gaillimh go bh ceú canis faoi scór bliana ná dó nuí na búteir gimar tá tugain agus Mayo agus Gaillimh tútáid a chéile gon tríú blian as a chéile agus Mayo an seo Somália dó ná níl park ficéid faoi láthid an úsáid beis an úsáid gan ríseachtaí na thuirna fórne seo a chéile a gríomh hinseir chuige Connacht an ruí agus bháiste go tromann seo gon dé Mayo ach tá le fan Mayo dús agus rí gon himraí chundé síseir ar eise Mayo achas a gúlpain ar flehartí bheits gimar tropsiúd an láthúlaí sin Rory Keane tá Lárionach san seo agus ag hifir séid sin tá Sam Callan tá Harbar fád is béal ná tá gimmert agus tá fanal síseir idir chundé Mayo. Lona Parkin sin tá Frank Irwin agus Donach McHugh burst tá taihí síseir de chundé chumá. So tá chumá tá Tom Flaherty, Dylan Thornton agus Jack Fallon. Jack Fallon as a Gaillimh Mayo bhainach ordú céime rá de síseir na bhéidir caite agus bhí mar lucht na himar sa glufa Ceannais idir bheannach agus an sin líon Lontas a Céim Céil Paddy Heenahan a hain fanal hinseir Mayo as Cuslan O'Hara agus Cian O'Connell is sin sin gimar cúteach. Fuair na Gaillimh agus séisiir ón irin dimmer obviously fichi hían fós an irin ag Donlo Fortes spéisial tá mar bhainisteoir sa gúil. Tá James Egan as Steve Seamus agus ifir car chumá tá colmat nach tucha sé blian ó dibir iad a PJ gonne lítrama sa má faoi scór blian is fiche tucha sé blian nach colmat nach as níhán le mór bris súl le taí agus neart léargus ag Johnny McGrath ag ifir sé agus an sin dá air tá gimmert lápáirc James McLaughlin as mo Cullen agus Colin Gallagher as Lee Wehal an bhirrta go Gallagher bhí gimmert fiche fi hían agus chamána sin dahastad war an seoge bhí gimmert fiche hían go gáile le mór agus Dylan Brady agus Lontas ach fear bhí gimmert le gáile agus scór neart Sigurán síseir in na bliana sin Tom O'Connell ag ifir caird agus Spórt an Tráchtaire de car. Fáil fi rébar sin gárna bhíon agus é sin be clufeid beomib. Or na bhíon customer sin agus Gaillimh Mayo tuairteide chéanna se náide don nóí agus ag nráte an tíú bliana sa chéile agus don nóí mar seir an banisteir Mayo a bhí sé sin a bhail NUIG na rúise críomh sigur san rianna agus a rí go na himirí agus a lo banisteach a chumá na Gaillimh Paddy O'Moran tá mar choceang na coachilí ag Gaillimh bhí sé sin iste faoi stúr ag mar Sheridan mar sin beis súl agus neart aine ag na fórne seo idir chéile agus a súl gomála lápáirc James McLaughlin ag gibh hocht go Gaillimh Conal Gallagher ní bhíal mo Cullen Míhal ag Gaillimh agus ag Frank Irwin ag gibh hocht ag Mayo agus Dylan Thornton tá tosí sin a lá na parc seachas bheith a dá slat agus réitear in líneo an trúna seo fáil fiúréis in féilechasteachna Michael McGirl agus an chuí analóide be se seolta na Gaillimh sa géile tá se relatív nóbh cléid sin go tíh lábh deise agus Harbheith láideach tá bhaise tíad stoppi leúna dé agus go gunne se sin an roiic bheits agaí glán cumá. Fáil fiú mar sin agus caiisteach go lá na parce agus pedáin Mayo beidir gur cúpla scór am siú gunne na gaoithe sin agus se Jack Fallon Gaillimh Mayo pas lábharteach fád leis an lántas a Paddy Heenahan beis a súl go fa Matt Paddy verticum agus Mayo pasal sas na parc beis a súl cúpla scór am gunne na gaoithe géile ní hen deferb se Frank Irwin as béal náis tá fád le Tom Flaherty chuneal sé na Peile go deas agus Sam Callan beis na súla go fa fear bhéal ná fear a fanal sinseir Mayo Jack Fallon Tá feartíiste agus sinna Sam Callan tíiste an transméidir chuúlann seo a Cian O'Connell go háir tá an James Egan amach chun se brúir ach an chéad scór fáteach Mayo agus Cian O'Connell is beal an róba agus bhí seanta chuúlaige ach chu sé háir san tras an tháinig gúbáir na Gaillimh James Egan amach go sciúpaí ach sin scór deas ag Mayo a gunne na gaoithe agus hééis nó bháin tús macu James Egan as cumní sémas a gar na Gaillimh an club cin le Paul Conroy, if he in the rail to Gaillimh del shot, can dastyvel a fork mach fadish and dive a shot also snairchin. Fortic found the Gaillimh couldn't chat down late. You couldn't Dylan Brady sta couldn't check there do that.
Chiapan go Brady tan. Díomhlína his brehead agus kickstress bheith samar Maigh Eo his tosú ní sár go fre go dí seo. Cé go si gunne gimmert gunne na gaiche se Jack Fallon. Fallon. Maigh Eo cuineal sef na Peile. Callan, ní bheith gáil gur scaoileadh le Callan ó an cín in tam seo, mar in seach tá seo an cín. A troch fast lábhain sin agus a fáil tá ag ghlaclan lá na park ní ag seans ag gáil a bhil sí. Granger, gur ceam míach chusteach ná gur tam Colhan fáte fáb Colhan fi hól, ní hog se mark sáil tí tá dú machfáil le chofada le Charlie Power, sáil de gúil bud sé mé hó cí dúsaige bhil an cúbáid go má agus feiceú bud láid deach má a tu ní sin a cúbáid a Maigh Eo Brian O'Flaherty, mé se hábhail ítar sin seansaigh tam Colhan ar dús bhil se ísio go maithe agus leis na costáin sí machfáda a Charlie Power as an vertigo born na Cárthach ní raid lógus Maigh Eo is thoil bhronsaí a chonig ship. Cwch na gwyhyn tam sin, nach cyrw liwr stach hard, Colhan, oedd sŵs eisiau marc, ni'r wac eisiau marc, ag dan siarad, ach Maigh Eo is rhys gyda Tom O'Flaherty. Fenton Kelly. Ag O'Flaherty gylio'r siarad ffotig, O'Flaherty eisiau dan fferto, sŵn sŵn gyda eisiau Sam Callan. Gyrch fod hyn hen amsiw, hyn yn burt y tor, a fecyn siw yn lodge at y synglisyn, ag ys Pravant eisiau ar yn tiflin, ag ys kickstress fe sang o galle. Johnny McGrath ar Carl Strand, o'l amach, leis y gant yn ôl galt. Spéidir bóta seileamh ag gaile a dúis na fear a chlochán Rory King, Shearig, James Egan, cúbáil na gaileh, agus a bháisteach tosaí go troman seo, agus tá sé tíochtta stachairn. Tíoch an áit támuid in seo. Agus a gaile chuir a sef na Peile. Seo a fear na gailta Conor Corcoran, fear bh chuilin. Steach fear gailta teile Warren Shogi, bhí ar na bliana se caite. Tá náin dá bhónta dear nach in na fórne seo. Fici hían agus fici críoch na uid. A kickin na éirice, ceann grúte gaile. And Chiatsan na Cluiche tríd na héireann agus ceann na bliana se caite grúte Maigh Eo agus an ag Cluiche gunne ras cumán. Gailne sé runsaí. Cosan báid an teag Maigh Eo an sin. Agus Johnny McGrath, Gearhol an tíoch dacrochtaí Jacob agus feicetrib. Gaile cuileann sef na Peile seo lá na páce chun Gallagher fear na Míhal, fear as car na gaileh. Tá go deasach Frank Irwin lena stoppa agus cá Gallagher an siar, Warren Shogan tá leis beit an tam sin. Bertas ní bhana le timór ar a bandal agus a tosún seo, trúna seo. Nes seansa gaile, ní teach mí chafála se lína seaca cúg dí seo Dylan Brady, fear cholar finne. Bána se na gaileh, Gearb a choristeach ní scipiú mat as siad náachtas tá Maigh Eo sí siar Corcoran ó an cín, de go deasa Corcoran, chéidir beidir in chéad an Rory King fear chlochan, fáil de Corcoran níd ar réitir King fós gimach leis, Rory King as a glochan dúir sé fin na postí, chuoine sé bhí spása ag an tuair sé faoi a blocálínta dinta sinnig ag fear Maigh Eo an tam sin ag Dylan Thornton agus is tá Maigh Eo nach le runsaí, de go deasa Thornton chumach fáda le Paddy Heenan, Heenan tainní siar, níos fuidir siarnis agus í haar le balla. Inig brach an cín, Cardick fecinn sé séach an cínead. Beid go bit an samplas fár. Gan smó imar teag Maigh Eo, go leogan imar tarní siar sa géad les cef an amach a gunne na gaisin. Don nach McCúnis, Farrell teir bell agus a taí idir chundé sínsir. Harfa tábhatá an rád seo ach fáilt an teag aigeisian ar a líróid agus ceapan go Dylan Brady chobrúid, fear chur a finne agus gaiilin is ar an tí. Le chuúg na caite, gan é seantaigh botún de gaiilin sin an tálób. Agus í fátin seo ag Conal Dawson as Carna Mart, chol síos ar a líróid faoi ag Rory Donlan. Agus bhna Tom O'Flaherty, heap go bé an cosintós sa bhreis go dtí seo, ach se cosint ar eile seo Alfie Morrison ó an cín, ag Frank Irwin a casa, Cosgrave, agus a Flaherty ríist, agus Maigh Eo an sásta an fear seo chur a líor, seo Sam Callan. Callan amach fada Conal Dawson. Agus feicetrib an láidir na rísin. Agus tá sé láidir chuir buide benach séitiíochta feicetrib an rísin an láidir agus an decarann seo go dulach am ciú an cín. Nathan Granger gur brúchre chun sé ceann seasa spás an troisiad a Cian O'Connell fear fuair i ché chúlín agus sug stream fátige cha ceapan me sin roiád amach. Agus bhain tá capí níos go leor dí míid seo ar míid cynna himnóirí an aclin. Shantan seo ag Cian O'Connell. Ní dom go dúir sé fin na postí, roiád amach. Tá fear bogus na Jack Fallon. Siar haintin chafáil Frank Irwin. Leisig. Maigh Eo gur an seileh seochan Jack Fallon tuair sé fin na postí com mór míte hard, but sí sacrín tá sí casa. Agus tá James Egan a breanúir áta hosta sí ní ráidir se lé. Bhíú an go amach fada se lína slatas fiche agus í fátin sin ag Conor Corcoran fear culin ach
We're Tíblina Roger by Corcoran and Gesiapa go by Corcoran a chuir kicks sin and Leroy and Haran Tíblina mar sin Cian O'Connell and Tíb Shog an Fork a hocus an Counchin Fekachib Brat Darug agus Gorham sin Sas na park after you know figure a war for the Gaillimh visa gate should a fair the Gaillimh Fox fought to James McLaughlin Stach Barker Hockey I get a shot Stach follow Warren show get Warren run up Keen come on grow Cash on sheer Warren Foskey McLeish McLaughlin Tíbleis agus fátig James McLaughlin McLaughlin Leor dash that's a Spórt Shanty Gaillimh on see Pavanchi Mach on the Lekin Thompson on the Clearbrook agus fought to and show Alfie Morrison fi Rúgs that go Charlie Power as born trying to cook the car Power is that father Colin Gallagher versus Car the Galway Gallagher Farmer Lodged Lochan Keen Gallagher forcing him left pass law and Cluiche Nathan Granger Far Balachlon the Galway Granger Lochan Keen a Gramu Ma gent agus kick car cool guys on agus Maigh Eo Cossins Gama Gadi shot agus Shachas and Chance Hul should be a Gaillimh should I dar onsi a dar of Cacudor Vesakub a Leshnishan Cable Core Logic Greek Jacob you can't ask him or Tarishan although he won't put in the park a she Casa the draw on Harnell because I happen and also in kick shot and kick Carafa cool shot and get Nathan Granger good does a shabed a free bit Stephen of the Clays he hard to staff Marta Shan jacket he took a shot Gjor Tom Uncle Hand took him off Vadish and he fell sauce to found Edeline because he don't go to chef in the post in Europe or to Count Gjor Ceannais an tóg again and Ceannais go pucky sus go tasig Warren Choge Warren Queen with a kid tog that Ash follow Dylan Brady turf in the posty ach in Counchin or yes agus a 4-reel agus a Nina Duffy mesh a Jackas the Cynilcha ein score am shoot agus a cool body we all in Leroy's Ceannais again agus yeah different minute there again agus a tóg Shanteen shot that's the guide of it give it a rater rated definitely you know fella get good shot Brian O'Flaherty cool body we all on top of the cool body Flaherty Mach chuggle on the park kicks he fought to Colin Dawson off the ice you fought like Colin Dawson or the Rio Logic he fought to Donlan as Corfin Donlan at the Gaillimh of Keen couple came Ceannais Toki get fought to Warren Choge Warren took each steps look on a couple no mat but took love shots into Gaillimh chin agus an road could start Thompson and get Colin Dawson agus a kick service on Dylan Brady going control go like a go to fair we own Thompson Rater Lodistach again Rater to the Keats go check Cacudor kick service on Gaillimh Tom O'Connell August and Concha bonus walk up the Cárthach because I will Tom on the color Ron Cheacher the play on the shot I found the Gaillimh a good new wheel score change go cup shaft and feck with lane Chafi Lord to check givers simplify Caro Canish free score blade Tom with your session for the posty Rater all the space on sheer well stress the shach sheer Tom shot Fellowship is it it's a test on Tíblein not to talk on dome and show the Béacán agus bit mar you say can check feckage on puller team love dish a Craobh ma Tom pull a can ord she couldn't take me a hoot to come on Costori we all fish Chimach Fadela Charlie Power and Charlie on Cheese the Heroes agus but two nellas in the Gaillimh chin Canada a count down here late chin a Glory King Gaillimh he fought Ashik we all agus he fought Ashik Jack Fallon give her come on Gadisha shut that fair give her come on Tom O'Flaherty Sheer Conal Dawson Kiljogan Himmery as we all Kiljogan fall share the Peile Is this also shed the Peile Chonnacht sheer can ein score full fuck to Gaillimh because with turn so that Ceannais went to Cluiche shot Frank Irwin that's Béacán now Flaherty a hole Stach for the Thornton Paris Béacán now because then we all but I hate score for to cup because it's also to come on share the Peile Chonnacht sheer for the school body Brian O'Flaherty because you wish I ask O'Flaherty not egan to goal through the shot agus a Rhys Choladir Flaherty court to pass Don chair bad Cholachian sent to Gadasa as he fought Fintan Kelly agus in Shashante Maigh Eo Spórt to Frank Irwin on Keen for Fala Callan is shot in the Ceannais with the Euro to pin on the Ceannais then I can actually sheer her like as he fought Ashik Frank Irwin McLaughlin the Gaillimh girl Quinn Lesh Sheen and girl fell all after she planned wax all over Dawson
As Maigh Eo, áit a thosa siad ar a lína hain benach, fátain is a cína hin. Dawson a hain. Nog een keer dat ik het as. Wat is ik Jack Fallon turf in de post in Conch en Ord. Ach gaan niet sure she should have followed his brook. Ach en dan ik zie later James Eirgrid Galway here on see. Like I said, when it comes down Cherry via Galway get dish and Connacht should skip it. Kan een definitely Erwin Tom shot. Like I said, Conall Gallagher tras in the park. Last father so long Hooley in the Donahue. Agus fecinn Donú fear chlochan. Idir se bheith níos fúideal chéile gon na Gaillimh. Chéile réir agus an chlochan achtar sin fáilte leis. Rory King is chlochan cín. A se cearach slát amach. King fós gimot. I dúir se fin na postí. Queen shed. Tuir se fin na postí. A chrí se yes. Agus ar fóríl. Agus bhfuil King. Cárthach go beidir tuir fin na postí tam sin. You're more in raw eile. Caile, well. Couple of unseats into cup. Can I score fós a cup? Agus mu tar genú met a Cluiche shot. Agus tá cínt go mé le banistíochta Maigh Eo, mar Sheridan, Padder Gardner, Kieran Murphy agus Mark Ryan an sásta. Agus well, tá fear be beidir bheith ná cúlí namsú as nunna sin bhí Rory King an. Sinna Padder Gardner agus well, lágad tíl scóir te ceann íntach stáid féirse leis an Cluiche a brúta Maigh Eo. Fáte sinna King, agus tí fáte leis a King so stríomhlína sin ceann tí deisinis a seach fáda sin tosí sin Charlie Power duna go má ceir casa tíiste a tam sin go Alfie Morrison fell into Ed Power ach níos tá se begin bhád amach go bhaile tuir fi na postí agus Power duna go má sin Bertas bór na tráchtacht do carach lína lán tosach. Ceann is éasca in seo chuir bheith. Agus Gallagher as níbí hal tugus in ceann seo. Conall Gallagher brand new sheer. Gur Tom Culhan beidir amsú. Iad se bhí háíide tuir fi na postí roiád amach. Agus réitear, well Jan réitear mór chance tó agus Asperoni beidir bhíige agus tam há velt ag Galway seo gan éon scór fós a cup. Cúlín bháinnig Maigh Eo, cúlín sin héis cúpla second háíide ag Cian O'Connell agus lehead a chúg na chuinn sib siar. Réitear chuinn fel seo cháisteach. Cha sé róáirde. Í fátain seo ar a tála. Agus Cian Dawson in ísceap go leorgan fel fátig an Dawson example fimí go go dtí seo ar chuan na Mart a réitear rolis. Which are all Roada, which are all a hashtag. Well, Zachar Beidir, Emar Shot, gan Lewis a Chonnacht a Cluiche, and Rachel Roger Gash a hashtag. Gan Dorbo to scale, Fed Catastag, McLaughlin as Gaillimh Stachan. Thornton as Maigh Eo, Kieran Felshall. Forte. Fiera Gaillimh, I can see Forte Galon, Hooley, and the Donahue Jenna Gama, Bishop Chamach. Brady. Passes off for hook shot. Mach Roy Donlan, Bertas Corfinnig takes Doig. Ashik Donahue, Ishta James McLaughlin, Keith Farlaw, Jess McCullen, McLaughlin, Kim McLeish, which that pass, that pass the horse. Rachel, if you want to Malach and Thompson, but Conall Gallagher, Clay, the fair team, Lesh, should fair, the door of a chance to show like Daniel Flaherty, the Fusty, I'm sure a song, he had scored what Daniel Flaherty, I'm going to say, he had unseen Roddy, Daniel Flaherty, in a Cluiche and fair, a final, Ferber, one of the Gaillimh, Hobby and the Chan, what the final, we scored Brian and the Gaillimh, Brian and the Peile, I guess a Flaherty, a good Harrison Sasson, fair born the Craobh, the Cárthach, I guess a Farrell, if you're penalty, she'd show the Gaillimh 2 to Brian. Agus í chéad scór fáte Gaillimh agus ní leon fiú go bhaid níos éasca scór in tíobh sin go farc tite le Roger Brian O'Flaherty McLaughlin gur an ceann sin amsú Donahue Tanya Shear kick stress of his on Maigh Eo agus kick stress of his on Gaillimh ceapin kick sear hook shachas a lá Hooley na Gaillimh tó kick McLaughlin drop fast gur an Thompson gur Granger amsú agus nista chance Maigh Eo an Nunsi agus should have fit to Kelly stuck a lot Parker should have Frank Irwin Asha Callan kicked past the Shastas boss fought to Ash again Farty station at Dulachan McHugh Gimmoch Lesh Gwina Shatter for the posty Asha Callan Cholot that we all to the end will come out the Cannon Lornachan Tafalaid and Cosgrove agus Kelly Guigi Shacht Ein on Lag Earth Keen he's a Breathnach later Thompson like Daniel Flaherty at the Irish he fought to Asha Callan Maigh Eo fáilis na row cart Frank Irwin for the post Connor the Irwin she should Costa was managed to fech on the TV like a fork amar she showed Harrison Sasson like Frank Irwin well
Na Rúia to Gabriel, Raildal starts the goal and these got to knee. Agus will Tommy in the horn. Agus he should Schulte get Aaron Tassan agus Mayo Eo Ashton Keen to get Tassan to Glory King. King. Hort gefadde. Fairly valet to more come to noch. Fairly via ja to give her fish. Tonight can't in the Gaillimh via ahead come to noch. Just leave on let more than champion Idir van Hyundai the Gaillimh. Agus we all vi mar champion Idir van Mayo. Kicks here, talking shot. Don't look fan to the tala. Richard and the key to go check out Craobh. Like I said, well, you're the one called 10. Like I said, just a harsh on the bark. Like I said, kicks here, it's on Gaillimh if we had a captain. James McLaughlin, the Curtu Khan. I'm harsh on the Gert and Dar can fight to cut it. Macho Fark, machine. James McLaughlin. Perla Parker. Couldn't Spórt it shot. Travis also here because he fought to the Nathan Granger. We say new walk a shot, follow Fox shake again. Donlan that Rory Donald's Corafina. Some big dream. Custom towards it. We Yogi D shot. Donlan. Spórt the guy you get two chin. Imi Donlan. Pass to him one. To pass low. Warren show again. Warren show give a proof. The key team for their Colin Dawson. Show again. Gaillimh Gaillimh did a guy. So not kill the hostage couple seconds. Horrible out to this Nathan Granger. Ceannais chustas a Spórt ach neir lo sin a chustach agus a frostachas nis cínte leis na Gaillimh. Agus what am I turn to fick numat agus ein chudi no want ag fáte Gaillimh agus isha. Score sin ag 10 party ach Jorga share the Peile Cup. Mayo custas gwa. Agus Brian O'Flaherty. On the Peile on the other tee, because we take it all. We are the good more and shot. Because I need here, which I saw the father the tee. Sheer to Charol, because I will rate her. But fair to catch a bit of shot to go board it, Brian O'Flaherty, go board we Omar. Darda Rishan, Galodid, we shall have Rahus and shots not so much. He fought a Conal Galler, the Gaillimh, Gaillimh, not see, Flaherty, Teeflesh, Flaherty Hall, fought it, Tom Shake Dylan Brady, Brady Tishte, which on Cooling Amshoot, shot, oh, Gaillimh, I said, Dylan Brady, as Corafin, not to do Teeve, I said, well, Flaherty, Visha, Teeflesh, you were Flaherty, Leroy, Brady for the Leroy, I said, well, Burton, Teef, Shake and Fork, Gaillimh, shot against Doy, English in the Cooley, Rater, all the Stach, Captain Bader Candish, school body, Harina, need more row, cool body, Cluiche and Hullod in through the shot. Where the guy of it, Rollish Proof it. 40 chin. Imi Harren team leading shot. So, Brew. Brian O'Flaherty kicks shots of it. Gaillimh. James McLaughlin. Kieran Control go to the east. McLaughlin come back to us. It's just a Spórt and Jock. He traveled to Machas John Dackard. Invention of Hunyal. Demo Law to Colin Gallagher. Chennagus Falls into Gallagher. Ed Colin Watt Dawson. Like I said. So all the contact killing him and recapping. We were keen to frost as a good ass. Got Gallagher and Thompson. I guess I'm Dawson. That's Carl Marta. That give her come on. Get Isha Guyo. Make with Cárthach. Those is a good for shot. Capping Veke. Hashan Euro Dash is name. I guess I can't. Gallagher. That's only of me all Cárthach. We Dawson a whole good scoopy. Mayo. Bishop sauce. Flaherty. Ja, heen und kan touchen Flaherty in Talish. He don't go shake Aaron Felch and that's launch and we fin to Kelly Sauce you like Brian O'Flaherty. Flaherty heen took a chance thing is Fekk Chipnish. Brew Ted we all Kelly Mach father Frank Irwin for Cooney all in chin score leg at shot. Dawson we own this Sonny just going out chin. Don Sherpa she fought it on the Q Kasha Cost TV like it's bull said it stay line. He made a kick out shot. Should have hit on the canal on through the shot. We all notes and all. Didn't come out with the shot up. Mr. Gaillimh, he should have finished that's a going out. It's Flaherty. Flaherty to shut in the Gamachal over. Didn't get dash all in the Guillaume. I love all the Macha shot. McLaughlin could love a dream. Shouldn't die, but Father Frank Irwin. Agazeg Mayo. We should so yeah, Gaillimh a fair to going out. You should keep dream of the Euros. Agus you should plug in. So each of that take him off. Siach slot. Agus kept we took the dash reached. Agus he fought to goal bought it. Agus a long toss of father goal bought it. He made a hard than chat. Totally Julian Callan the sit him. Don Cherry Callan. Bertus Gaillimh
Rúisteachar, Flaherty hain frí Rúsí fáilte is Nathan Granger go gáile fáilte a gláise Rory Donlan Yéan as a gúil ní antar frí húil as an átáise agus Pamit Chalíród agus solo agus lágéirt is solo sin agus well Mayo se rudsaí ní duine na dóirí se ag gáile hir máling sé siúiste ag Jack Fallon tá Jack Fallon hoch cín ní duine na dóirí tíbreis téfhartá na Cian O'Connell galar hol siir se tá Jack Fallon fós gimot tá se imime stúa út an animachtíiste tá fertíiste meice a sí fáte ag Daniel Flaherty go gáile agus an tá deir le gáile sin mar tá mech sí fáte Dylan Thornton in Sindri Shanta húil ag Mayo a dinta go má ag Daniel Flaherty agus well sin an frontsíine tá chulag an uas an press mór sin bhí gáile agus is tá Paddy Heenan nach an cín tugann Peile fadle Sam Callan ag Irwin na himnoirí sin cholárdach a tu go Mayo go dtí seo Irwin is inna go deas seach sa Spás ag Cian McHale Ashley McHugh Hugh fí bhrún sin ag Conor Corcoran Hína hin antas a sé súla beit ní smú seilemh na Peile áilteigh sa dáir that is Dylan Thornton agus Mayo bhfuilú síos inis áta bhí seantaí tá go bit a bhronsaí sí fáte Aidan Cosgrove is cilteach neart ráig Cosgrove tún teach fáile Sam Callan brála Callan ó gímar bhí chunig muid go luas a Cluiche O'Connell turfing the posty which he sin on Neil Gian agus system she stach a law of James Egan agus fair leave Seamus so after come on in Conscience Rory Donlan dent go dasig Donlan Costin Jagger Hall in Farrow agus Curafinne Minnick stach fall like Gallagher Lager the Gallagher agus Dietrich not if he fairs Mayo le Shane agus been at Aidan Cosgrove agus Chantel like Mayo Holland and see Fáte Cian O'Connell agus bhainte stach fáile finta Kelly agus Kelly fannacht go tucha digí ar an hólainn agus a Donnacha McHugh Spáiste ag Mayo tá go deas cositháid a gáil an tam sin agus í fáte eis ag láchúil na gáile bheith éana Donnahu chalís tá fertíí leis mecinn se agus sinna Conal Galler le Shane ach tá se eis ag Rory King Lewis a seo fátar deis go Mayo éalú siar fáte colm Donnacha na go tá colm ag Spáiste se leis an fell túra Cáise casa siar se fada le na Chomradí club Warren Seolge fáte McLaughlin chohhaile Seolge Warren ar eis fáile McLaughlin sin cóim deas ag lads na Gaillimh pramatí machas lábhar McLaughlin leis fáda Leighton Granger fáile chuir na Gaillimh You're always just a spot and with fell into and Tom showed Charlie Power to the rater nach will because a bunch of the guy will be hostile in Power she's a rater around the rain fell on agus kick him off of it on go we over east agus imro we own is Gertie along the parket so rater Christopher and Cluiche good hook team nu for take Brian and Flaherty ma kick there the maach again gaan voor de fós a score queen daglig ver nog timmer shit fikkie hier kan sy geen hot en na die hineag schachte sé Mayo in de kick Canada kan weer revision dan nou hier weer een roe gaile wie de haters around shot fikkie het is Ceadaoin kick Canada kick gaile we kunnen de kick Canada kick drone fikkie maar lane Gemearle Peter Dorin Rostal Gná na bhéis na breise seach bhéis na Cicannéire cecht. Come ó mai lo is mó lechanis sa céding se thugann. Brian Flaherty cool bud Mayo tu se fada mata ná se an tu se fada feice láidir agus cuacht na gcuige sin. Agus a sí fáte go hálainn sin ag Dylan Thornton sin agus a Mark Toki ag Cluiche mar bhí se háil John taobh líne agus í fáte go leabháidir sa lína lethosach sin. Flaherty stach van le Callan Fair Bill ná give go á Fair na Mistelí Donna McHugh ach í cáilte McHugh í fair fáte leis ag Warren Seolge Brennan Warren Seolge a cín feiceann se Rory King slucky sin again Rory the Weogs í fáte hín go leor over the stas again leis seo gáilte tar hín agus a Paddy Heenan tug sé héna kick sír Rachel all kind of tick bug Jeff good time Uncle Han and Tom should be on so fuck Heen in follow Frank Irwin sheer hein shot still Lila Carroll Shaska Cocaine agus we're one in it Tom Flaherty fair achwode Hosses and Unsi
There's some nation is a Gaillimh here on, including Spórt. Céannach an Spórt tíiste. Tugann éonór beise go Maigh Eo an bhain seo. Agus a táis na húsa go má, Fintan Kelly. Bhí bhrún sin ag Charlie Power, ach éan se go deas Charlie Power níos tá seanta go láthúil is Maigh Eo. Se Rory Keane, Lochan Keane, neachmid mór an go Rory go dtí seo. Thornton, go Flaherty, Thornton in east. Cosgrove, Frank Irwin, Machlan fála Callan a fanta a dhéróid agus a slucín sin ag Rory Dallin ach a réitear ó go nniucha brúid agus a kick siar díist go Maigh Eo. Go Flaherty siar agus a Gaillimh is sásta béidir bheith lína Cárthach sin ach tá Maigh Eo a dhéana an sásta fannacht agus a bheith an núntanáil. Sin dhéróid go bheith sin Spórt. Spórt for Frank Irwin ní túisce nach rí sin ádaí óg se fin na postin dúir teide. Fallon go má. Botú teag Fallon tí fáte as Warren Chogi a Warren teag gobar go má go háile. A Brown Keane mór rá ag Warren agus éimeoirí Maigh Eo well siile siar an seo. Agus a James Egan cá sesin díot amach is í fáte. Ag Gaillimh seanta ríist ag Colmadonach in seo cé Colmadonach pass tast go fada Johnny McGrath slash game all McGrath a faoi bhrún sin ag Dawson. Is Tom O'Culhan, Brandon Tom O'Keane feiceann se Cárthach géimnóirí cúigear seisir géimnóirí Maigh Eo agus galach trúr as Gaillimh tíiste agus caithe Gaillimh chun siar díist bhile Rory King. Cúis de brógis an can Don Shearach ag King is í cáilte King is í fáte Paddy Heaney go Maigh Eo níl le Paddy ag stath lábh scéadúir agus bhfuil chuann se bhróig le agus a réitear bhil an réitear a fála leis leabharí beg agus me cárta bhuiin seo an tick-beg ceapain ar féilte Charles Stappéidir il dhéróid agus Conor Corcoran ó tick-beg fáte Conor Corcoran ach a hína héine ríist ach botú na Gaillimh leis an fel agus Frank Irwin cimid kick siart a tócé ag dtí seo Cosgrove agus Sam Canlin Dawson achla fi mé Conal Dawson go dtí seo Frank Irwin agus Maigh Eo sásta fella chuineal agus hílag stíl soccer a chuir an trí tampega tuis a gúteid agus be sin sásta sin scór martá agus mu tarn suas le tríocha nua caiitein Canlin Stíine difriú Maigh Eo Rothar éidir destin a trin tamseag Fintan Kelly Snach a Cian O'Connell ferchla chéad scór go Maigh Eo agus Maigh Eo ar eiste láta ríist agus caithe Gaillimh beidir híocht amach agus beidir ceann na turnover sin áileach ní éidir lo go dtí seo se le Flaherty átóigh leis an immer seo go dtí seo Frank Irwin tíbile Aidan Cosgrove agus tá rí sin a gcóir dú más éon rud an seo i Béacán Tá sin Dawson nach lágéirt ag Dawson idir Cáir isteach a lábh idir Cáir le Commadonnacha agus McDonnacha le duna go má an seo Mach fada Rory King agus Conal Gallagher Charíis Gaillimh tuairt seans go Maigh Eo fila siar agus Jack Fallon agus glóran him na réile fila siar agus faoin am tá fel sin fáte glas na Gaillimh glóran him siar sé fáte troi Dylan Brady leis fada McLaughlin stum stream fáte McLaughlin sin ach lean se rai láideach McLaughlin éirín seo tá fear tíblis sinna Conal Gallagher fála dhéróid se caithe McLaughlin go siar agus feiceann sin Cárthach go las na Gaillimh stíl na hain Tí fáte Johnny McGrath Tála McGrath a chaidí le Colmadonnachail Hasselhoff róil an trog Gaillimh agus Maigh Eo ansásta sí go compórteach an sin feiceann Cáir agus lí síon sin fáte Johnny McGrath is Johnny fear ceall strán McGrath duna go deas siar hainteach fáil le Donoghue is Warren Chogi Warren casa siar agus feiceann se leabhóidir Saivana Colmadonnacha agus Warren Chogi siar ríist ceann beidir imran na Gaillimh seo tuair faoi ionsaí beidir bhil hípa ceann him na rí seo mar roiiscin seo go Maigh Eo na seo chosint Granger fáte Granger an tasta fáte Rory King seanta Rory seo a burt go Maigh Eo na sé dúna sí said is cá seán siar fáile Johnny McGrath Chogi Donnacha
So what a thing Gaillimh sheer na fadile Conor Corker. Nish ta sposta Corker hol an nutsi. Sposh dunter Corker gentida fan se fal leader Ceathrú Donlan a hein of Keen. Gaillimh not to husher cup no nach James McLaughlin. To go frustig as Irish no I brush a chance score the one. The ham with it McLaughlin of Keen. Can Chalier sheer falla. Bert's long Cooley chin dog is cad. Agus the two fair lock Cooley. And Donahue. Don Cheryl, Fottig Warren show get to the mag show Warren, Fada Cullum, Fottig Cullum Galler, Cullum Galler pro Tráchtaire Keen, the session to get the Tráchtaire Keen of kicks here on. Because what Bishop Cárthach 3 slot to Maigh Eo. Now guess what Mekiship the cool and chin. I guess each did a pop did up to lodge the weekend. Tom O'Callaghan so Slayer to the Sonic ship for lodge at Tráchtaire. I guess he shouldn't be harshly as well. Tom O'Callaghan so love brother or Horida you're more give it a shine that more has she Elena Cart a Gaillimh or Shristein no the do a even shot because the Connacht Harva decker mar Chonnacht chin le kicks here down at Tom O'Callaghan be Mayo Keinte he saw still a stack le hammer because the Cluiche and what like Cian O'Connell because Frank Irwin score leg Frank Irwin because that flag being Daniel Flaherty because Dylan Brady Gaillimh Martha should fill out no the do and teeth be with dash good door that Farty still gets Sam Callan still on chance with Hole and Cian O'Connell go hard talking James Egan and Mark Country Brewer ach and skate score for her Clay the fair team lesh gets fair this the door of a chance to like Daniel Flaherty the first I'm sure Gaillimh song he score for Daniel Flaherty Maigh Eo finishing that row cart Frank Irwin for the post to Connor the Irwin she should cost was Spanish look fech and TV like a fork Martha she shoulder harsh and see the Flaherty team Flaherty hall for the Tom Shake Dylan Brady to stay which on cooling am shoot shot God I guess Dylan Brady as Corafin not do team I guess that will
Fáilte leis mar sin, dáirde réile tosú agus bhfuil Maigh Eo máid a barc agus bhfuil le férs go réiteoir níor scríte mór an am chun dáireann agus bhfuil cifamach mar stasamach idir an áitetá an so mí feis seo tugadh go nuaid mar sin Maigh Eo amó agus gur fáilrí réid le cuar láid na gaoicheach le férs a díte na seolta a ríide mar tá se gáiltíomh nó bheith clé tas an áit tíos trastáhainn seo ón dóm tá sé tíochaisteach ornainn seo agus tá chunatí go fan sult as a glufe agus an bhfuil an bháiste chuin go mé ná an pictiúr chuin an gláán agus an camera chuin an gláán chuomh agus cé go bhéidir gríomh creas ón go bheith an tá seo tíomh nó bheith clé go tíomh nó bheith deise cáile náide dó Maigh Eo náide dó chéad a chuúní feici an chéad a chuúí ná nimmert agus a réitear fáilí réid fáil le ríd go na himmarí agus locht cúil tacha agus dón lá fáte bainiste na Gaillimh a héon fós ar a barc agus fáilí réid gan éon feicim goil arúháin ar in na Gaillimh te mar ríomh sin can secin nach an réitear chu chaisteach fáteigh James a ghlaclan na lámh a chuig fáte leis ríist ag Maigh Eo agus beráda Maigh Eo is tús chur leis a dáir leis mar níos scéad le hín hinnis takeíach hín an was a géad le go leor sef na peile fáteige bútearí Ceathrú tú tá a lítrum an Ceathrú thugain Irwin se chuine se na penalty bhar go fór Conal Dawson agus hí Flaherty agus a Gaillimh is Ceathrú suas can lína cosanta sin You're daisteach léite go deasa sin colmot nach chuirte darn le cosintháig fear ní bhana timórchaí fáte ag Sam Canlan cosintháid na Gaillimh agus má donnach ríiste go má agus a colmot donnach a fáil You're deis go Dylan Brady seolcha cín is tá seanta Gaillimh an cín agus anadí takeísteach an sin ráide ceapain Daniel Cox a takeísteach idir fici híon Cym cínta céta baint amach an sin gan second agus sinna Daniel Cox fear bh chudan agus Gaillimh céach an cín sin a roií cinnta go má cin costa teag deas chun óla rothréine tá cin fós a gimocht ach tu go deas an sin Sam Canlan agus a fel fáte leis fáte teag Tom O'Callaghan Tom gur briseach an cín tuair Tom fin na postí a blocá máidinta sin go Flaherty agus Tom tuair fin na postí a cha blocá máidinta agus kick ceach cúig bheits an, ruair king fósaí sa talach a cheap go tre ceach go leor a kick ceach cúig i bheits an go háile Conal Gallagher olamach a thug a breanúir dócha sé héanaan an bhacha sé ag Nathan Granger cheap an ghácha sé ag Granger fear bailach le na Gaillimh idir nui agus Granger ní dólam go dúir sé fin na postíach má tá sin an tíomh sfar go fág le tuair faoi Gúlaí tíocht trasta tíoch ná sin an dóm trasta na ornainn seo san ná Cameron Granger mar sin gur beidir Gaillimh chun cín tús an dáir leis seo Granger go bhfuil go háir se putte go mai go sí casa bhí ceach go gasach sí bhfuil sí casa sí sin tilta go hála Nathan Granger agus sin cúlín áling ag fear bailach le na Gaillimh kick ceach cúig i chéad scór ó kick séir kick ceach cúig agus a seolta go deasa go thosaise a tíomh lámh deise agus marfach ní galf chasteach go deas agus í sin seolta So we shot to Ekis would do Augustin Ceathrú shot sin can das ag Nathan Granger agus í seoltaisteach ag fear bhálach le na Gaillimh imi Ashman Keane Macalon na parke tata go das agus í fáte brise fáte Canlan níos go Maigh Eo Dawson go leor go sead peile fáte Dawson is donnach am Q Keane war an chogi here a stoppa You're just a Spórt sin Cian O'Connell casan Cian go das colm donnach a geir chuine mo go donnach go dtí seach tá casan O'Connell stachar tíomh lámh deise bú sin seoltar tras an táí sin seolta sin scóírítach agus beidir go bheiceach mu ní tiile scóir níos a dáir lei seo agus well scór das Cian O'Connell á heolthar sin trastan agus 93 tíomhris agus láthúlaí feicean go luas a géad lei seo as a dáir le agus na deachreachtaí céanna ag James Egan is a bhí cool bhar a Maigh Eo agus feicean chip fiú an na postí seir tíomh lámh deise tá sin na Craobh agus bhfuil be sé dechar i chuineáil idir atrúb ceap go gá James an tíochan air agus in fel
Tá sí fós a gimocht agus bhfuil í cad kick amach a hógeal má tá sí fós a boga agus bheic mit lá chúlaí go isteach chuin an grímer ba chuig mu sin cúpla seachtainach in cheapain chun dé lú agus limitach a bhí gimirteach a astro bhí se sin chamach go lá na park James Egan chun seach tenta go máin sin go hálainn an trinnig Daniel Flaherty fair war the trá tenta go deasa go seasa spásnis gáile i céir chun an untí tam se fáil tenta Charlie Power tam si pucí sus go deasa go Flaherty Vertus born the trá ach a fág si ag fair bu culin na James McLaughlin Tíir fall a Flaherty fhí rúd tam sin chun cúlaise go Cian McHale tíocht le níochtta go máin Flaherty for se cúlín das nimmert sa géad le ach a ríist troch fast láh an sin agus fáte ag Flaherty eile sin le Flaherty as Maigh Eo cúbád a Maigh Eo nis Brian O'Flaherty Cám mór mílteach is das a spás Ítá bin an mó is sár agus bhfuilta sí sin imach lína Cárthach cuaig agus locht Maigh Eo rolla brú suas inis agus gáile leibbrúach segus beidir bhfuil beidir gur tactic gé if you cúbád a Brian O'Flaherty sin ní mór rá leige ach se fáda colm donach na sí hógeal donach a dáis fáda James Egan donach a fíhrú ag deasig man donach a éalún sin ó híine hin siar a héintseach a fáda le Conor Corcoran agus sin can don séach sí fásta teag Jack Fallon go Maigh Eo bhfuil cúla teag Maigh Eo tá cúla teag Maigh Eo agus botú mas costatóirí na Gaillimh agus í fáte Jack Fallon agus well Níor mór an deis ag James Egan go ráis ach ní héir an botú ach Jack Fallon go bá Istas an angach agus well Fallon hiige fear óga ní mór an cúl chaéiscile sin fáteige Janty Maigh Eo agus well sin scór cinnú sa glufa seo híana an síle 93 agus well chaharrá an tactic sin bhí Brian O'Flaherty í bhfuil isteach sa gáineáil go éibre se faoire mar bhí deachtartaí gáile hecht amachchas agus inis ní hodrod ecas mu dómhinnic cúbád na Gaillimh cá se cúnáil ó héana Donoghue agus beidirach Donoghue ní sáil síos ar a thugad ar a leid beidir Eirgrid gear duine cínt ach go Egan holmach go Lárionad Park dinta go Maigh Egan ó fada le Lárionad Park tí fáte Gaillimh is cá se beidir freagrá se chunal Gallagher ó chu cín fhí bhrún tam sí tí fáta is Frank Irwin Maigh Eo is a gáardú agus Irwin a turfin na postí a an deach a turfin na postí an tí seo an fárc mar tá rí sin séidir go láid is teas na parke agus well feicte cool ar tríomh lábh deise sin agus tá chunú té fanó bar ó thuúil sin ar chu duile mar tí craig go láidir Egan a héin fhí bhrú inis agus bhil an réiteoir le féirtó sé tar deis go James Egan mar an deach a kick amach se hógeal tá go Maigh Egan sin ceann deasig fearr líomh sémas Gaillimh caiise le freagartáil agus sé le Dylan Brady chun cín Cuine na Cluiche agus tá Cluiche bhil thar a bheith láidir is Donach a duine go má Gaillimh chun insaí Cox a ggéir chun cín Tá go deasa coach na Eurodal mai le sí Tomo go leanál fátig Tomo prabantíach sa chud lábha fáte eisi Tomo go deisteach fád le na leabhód sa Spórt na trás na Daniel Flaherty ggéir casa tíom lábh deise Ranger inis fhí bhrú a cosint Maigh Eo agus tenta go Maigh Eo anseo Flaherty go sí sa Euros tenta go deasa cáit oberháig Maigh Eo anseo dis seantig ag Sam Cannagh cín sár fillidir a Cannon seo luas láisteachta sé gimh fágad se col galar le sé agus tá Johnny McGrath ismach a ggéir Craobh máin agus Johnny McGrath Craobh máach sa idirn le Cannon pass lábhach fád le Johnny le Paddy Heenahan agus an réiteoir bh samálach an sin agus fáil dinta tam sin ar Conal Gallagher Cian O'Connell an seo agus Ganty Tarní is cá se bhil eisi go réiteoir inis agus Cárthach Bhuíomh an seo réiteoir Connacht agus Cárthach Bhuíomh an fel ag colmachtacha ó háníos túisce Tá mé aide PJ tríocha sé bliain nach chuna gine lítrama Ganty na Gaillimh pamá Tá go Maigh colm Deasa colm go tuach fada le Johnny McGrath is a Cárthach Johnny Rochan cín cacha Gaillimh scoil agus ansaí go láid is gunne na Cluiche seo fáte Rory King a cha híine fánach leis tenta go Maigh cín ag an brú chuid Granger gur a figus suas agus Cox an tam sin Daniel Cox is Maigh Eo ach frostach a crasó agus óna díile tíochtta staach an seo go háide so that Cormac Greeny as Cormac Finne
Ceathrú ná Rory King. As an clocha mar sin glórim Rory. As cur finish sé barca Gaillimh. Agus Rory King fog in the park and tíbal go fork fair ní fecíine clochan. Granger is sin kick sér se hógeal. Tí is spot a céanna for sin kick ar cúg níos túisce. Agus bhil se scórt a tasta go Gaillimh. Cool sinna for Fallon. Sta cnéalacha tain trúna seo be se Harbh Céannach. Granger an go hard. Bunta go deasa go tí casisteach an dárúr. Tá má ceapan nach bhfuil agus níl sí casisteach tá sí a yes. Agus a fóraí ar míá ceart a Nathan Granger type sin. An Cluiche choláidir ceapa go gasisteach ní casisteach. Agus me sin in sig. Brian O'Flaherty go Eo. Flaherty. Love sauce code Shagusad Kalcharal. Rater Raw. Gahashid. Gash have about East Lárionad. Cut and kick back Hogas Lord. I know you well. Rater go back. Throw Craig Rater gonna cool body through the shot. I guess well Wano on fella at a tee. Kept go on time shot. As he puts him along the parquet. Kick him off Lorded. Daniel Flaherty could launch. He fought to Keen in at East. I guess Paddy Keen in. Cushla Noir to the Gama, pass Lovistach for the let Cosgrove Stach for the Juntoch McHugh Keen sit if Arlo Parket, he and Shear, I guess Skinner to Frank Craobh and Keen, I should come down here, fought to McGrath, Johnny McGrath, she trapping Max of Lava, as he fought to Clean O'Connell, but the Rater, Mark Toki, I guess Major Skirting on Johnny McGrath, I guess Rater to Rogasha Hashtach. Maar ik heb ook er Chonnacht ook niet doen wat ieder gewoon Mark Toki en Johnny McGrath hebben verteld. Agus fekkenship on dat cool dat je reis team dan met deze want als je kraat zo agus wie de kant veel hebben. Dat mag je kraat je kan ik zeg maar branden weer. Ach heb ik gegeerd als je de Cluiche shot. Vaart als je Gaillimh wat doet dit die vaart ik John Hood is een laag goalie beetje chamach. Dit je pass love van Dylan Brady. Hassan Brady sheer dus slucky chin bij nog ik één Gaillimh, it heen for your route, so not to honey cool, no dennoch. Gallagher, Prishamach, he's sent to come on, Conal Gallagher. Fought it. Dash again, oh Johnny McGrath, Gallagher, but to the Gallagher solo. Free Roogs, sent to come on, again. Wattic Dallin Cox, to Lewis Cox. Fought James McLaughlin, Vertic was coming McQuillan. Cahill McLaughlin on cheer. Johnny McGrath. Caught it east to Gaillimh, Tom Conal Gallagher, the love one, but to take his 40 fire for the whole. Jack Fallon, on the heen hen, Stroke, ever dote, see his car at Gaillimh, see, he's sticking Lena Carcook and Rowick, Mayo, hold sheer, I felt into, I guess, Eirgrid U20 check fair Mayo, I guess Gaillimh basically on an unseen-ish. Cormac Greeny, yes, ton of dita Kishtach, sheer fella James Egan. And Ash, Gaillimh. Johnny McGrath, well, don't teach other Johnny, that's Spórt, this shows Court Johnny, Sam Canlan, Tiat Dash, didn't come out, could stop Cluiche. Gallagher. Ashing Donoghue, Ian Donoghue. Classic Corcoran. He's like Donoghue. Tom Lear, didn't come out, Craobh and Chinnick, Ian Donoghue. Fought Daniel Flaherty. Well, Gaillimh Raw. Gosh, did Lear the Chonnacht, Cash and Hulk, Keen come out. Corcoran, Brady, fair Chorfinne, slash him das what to get Daniel Flaherty. Shouldn't fair base a ton on and Spórt and pro Gaillimh on Lila Lahosachin, on Lila Hulchin. And this kicker past das could staff for the Tom O'Callaghan again. Rater Ogre felt into. This kicks here or one elevator on Gaillimh on the detail stack of Wionish for the Ficky card. Fair that's cushion the arm, Mark Cunningham base for Fury here to shot. Shall long toss at the Gaillimh. Tom O'Callaghan. Tom Chimachas Love Cox at Asha Culhan. Tony Bogan Culhan gear all heapel Eirgrid good Imri. East need a ball across the ship. Gaillimh as well. And the urge we stack for Tom O'Callaghan, stack a lot of the parket. Or stack a lot. Stack for the Shagul. I guess I went to Shadzak David and fella Ekel, the Shari Kholoided. Tatira Stach on your shot. I guess I'm Mayo on the unseen-ish.
Maigh Eo an tí tro le Thornton stachfada le Cian O'Connell chance Maigh Eo an tí seo le chéidir chuúin chuir to the fórne Frank Irwin och an cín Frank is stachfada lever tríide got block an tinta in Thompson Cian McHale sin agus aile le Gaillimh Éalú as a Don Chair sin tí fáte Cox is och cín í fáte ar Cox agus kick service on go Maigh Eo seo agus Cox she's basically roies go Thompson agus go mai Conal Dawson agus took on the Maigh Eo stach sin Mark Cunningham stach an arts Cian O'Connell sin bhí Tráchtaire nach go Conal Thompson agus go to oi mar derma a méadú seachas éar Dylan seo a bháisteach stoppi brust idea agus bhfuil cunne sé sin Wair Clánach a Harv a Guifar seo agus Frank Irwin kicks here Eggison agus a bhfuil meice sib tá réitear cant leis an bhuiir tíim líne faoin na cúil sin agus a losca agus chamála sin gur teála cant le ceann na himnaí that's Maigh Eo sin a tíos tá isteach ceapin sin Mark Cunningham chamála sin dána díana tá isteach se go Maigh Eo go fiche trí Paul Walsh Berta go best Cushanwara Irwin Tursha fi the posti ach an country mir yesh agus a fórílach le beféilte chuir sé an brúar gáile hecht amach agus sin ceann na deacrtí an taid gáile a chuine na glíe seo Cian McHale fágan na park mar sin agus Paul Walsh is il stach an tríide agus cúdig Ari ag Maigh Eo ach chun is tábhairtí go Maigh Eo go sin cúlcha cín that balance seat, door that shot. James Egan, Macalor the Porket. In Cosgrave, Ace get Cosgrave Thompson. Obviously, 40 Cosgrave, tight Chuck Keen, Machfather Shigate, one of the shot. Cunningham, Mark Cunningham. Stachfather, Tom O'Flaherty. Flaherty. He's befallen as we didn't get Martin Show get filled to sheer. Martin, he stachel Lotus, he could get door that shot, Horin, Yacheli or the Stachake. So when the skinny tug war and the Chonnacht have the Peile hurt less should only the elegant trigger guys like Greeny off and Keen stop each and a Lena Shaska Kuig McLaughlin Nash Fadla Cox the girl on Keen to take his ass Lewis and Cox now the Chadish like Ceathrú here got to reach to get tog is a photo enjoy Conal Dawson King Campbell Lodge a photo Conal Dawson and Jen agus James McLaughlin captain of his it's uploads in top shot agus Conal Dawson is Béile is Carn Mart go á agus an die hele tjat stach go Maigh Eo iwwer fiche Conor Reid is hier stach go Maigh Eo agus goráile vi Evan Nolan Farrell Spórt Tráchtaire de Cárthach stach Conal Gallagher ves fágan na park goráile Farrell one is the Michal fágan na park agus Farrell Spórt Tráchtaire stach agus Maigh Eo iwwer fiche ves hier stach agus fágan na park Jack Fallon for cool ben that cool na bua So Cluiche shot will flick him within and Ceannais score I'm shoot. It's great to find me Chonnacht Edinburgh agus Chonnacht attacking on Fark. It's Frank Irwin. Tur check on George. That's the spot. Didn't get to Colm O'Donoghue. Darn Rig Colm Cousins go ma. Agus he's a good crampa. Carrasco. Farog the Nilon. Clay bided. Captain Colm O'Donoghue after I. But the time Paul Walsh, Susan Airins, Paul Walsh, against Craobh, against Cosgrave, into the Corcoran, Conor Corcoran, to the Gamanga Haya, Machfala Colm O'Donoghue, 40, O'Donoghue East. 14 is Brady. But we did the Brady, because the favorite say, what to the name of Jenna, Craobh, or go to Jack, and Emerson the Canil, Hasha, King wins the Lord, Maigh Eo Brun. McLaughlin's looking, she not felt him to get Dylan Thompson, Dylan Thornton, Ed Thompson. So, Colm O'Donoghue, you mean she's the east, because Bezed, Crampish in the Crasso. Donoghue, just that's the spot, should Evan Nolan, Chocolate. To Law Shall the Chéad Rigge, Nolan och Keen. We all saw to see Sheer and Jen, because Horin and Gaillimh, he's got a T-Stig and Lena Carol Cluiche if a piece. But a dial in Mayo in this adopts again that.
Charlie Power, cute to Darla, and Morton Chelafoti, called to McLaughlin, grew to Ash, and Galfie Marson, August Shantic, Mayo, and see Brandon Mayo, when you start Cherry, everyone seen a guy, King Conor Reid, Farmer Lord, Conor Reid, Gerald Himpler, McDonagh, Schlownu, Reid, Costa, August took a chef, Valley, Cosgrove, August, the Shantzberg of Egg, Mayo, Listen, don't see Scupishin, Differ, but touch it, cool and keen. Cosgrove, give it a shot, give it a Maigh Eo. Start for the tower, Flaherty. Flaherty, if he down to Gaillimh, we can keen to door that. Should Flaherty to circle if he make a Conall Dawson. Kick off called to Ceannais because he fought Sasha Gaillimh. Should on chance breathe out to Gaillimh, Shoulder Vinci. Fought sick, Tom O'Connell, Tom O'Brien, Keen, shots of Spórt, and Tom Shaker, Charlie Power up shoe. A year to me, good huge the brogue, good team the brogue, good Tom O'Connell. Okay, so, the chance they based to Craobh at Gaillimh. Fought to Shaw Cooper to Mayo. O'Flaherty. That's Mayo. Version. Sam Callan. Sorchla Fimri Callan. Fair no. Good. He's hit a glore. And through the shot. Carla Strong. The Tasha. Don't know. But to the region. Bill no. Stephanie Bill no. Don't know. Coming the Fournier Star. Instead. Gunde Mayo. Chinhus Adushket Mayo. Keenish Tom Mayo, the gas just watching $1 that fodla Conor Reid Chonnacht from the post they will hook Sheffield Hugh Sheffield say Rodella as you get to August door the Shishin Roard August Emir Yesh ach we chance chin ach Liro dash dach get Paddy Heenan August Heenan a croch chance to go het get ook als bezig staat er get Coolin Amshoe Chapa bezig kun je nog Coolin one ele bezig Mayo Dacker the Gaillimh, Roch Gaillimh, Egan, Hamas Spórt, follow Dylan Brady. Brady's in the gas, Sheikh follow Donahue. Gaillimh saw, and the Peile, he called to Donahue. Donahue Ceathrú at Callan, Sunks the dream, Fortic Donahue, gets that well Callan. Could have chef Fox and Brew at Gaillimh. I guess Donahue. Kick, roll hard, option. I guess Dylan Brady roll hard, I guess kick serious on Maigh Eo. One of the elite stack of Maigh Eo. Even Ficky and Bob Toohey as the Mishtili. Like I said, Cliff and Mar Sheridan sauce to Gamag Disha. She does want his Cliff and Marshaw, the Kenealach Marshaw. For the one that's in the Cliff of Ruthtal. I may cast a one as a scale shot, Riviera and the Hemra. She's like Conor Reid. She's like Dylan Thornton. Flaherty. Fantastic Flaherty, those team player James McLaughlin. One of the Elish of Paul Walsh. Mayo, National Fadla, Conor Reid. Q. National Fadla Reid. Reid did come on, Kadisha, and Shastach, Fortic, Frank Irwin. Frank Holchin, Keita Fartida, Shina, Fintan Kelly, Tirkalod, Sam Callan, Tirkalod, Hain. Costa Sam, Stach, taking to base on the gone tour from the post on T-Shug and Fork. Frank Irwin. Mayo, Nish, Boga Teeple. Connie and Michelle Keane, Lewis Sig Mark, she fought to Asher Gaillimh, it's Gaillimh, Lewis shows out to Deej, Colm McDonagh, let's go Cliffy Colm McDonagh, live fair to go, Cliffy being fair, leave on the Timo, Gaillimh made the score, I'm sure Lewis, should have James McLaughlin, she took a chance to Deej, could have him, Maigh Eo, Phyllis Shear, good in the creation, I guess that Dacker to Gaillimh on Suez, Sosh Guppy, should have fair basing in the should have Tanya Flaherty, not Teavlish, Talia Water, Stotosia, I guess on the Clopane, Evan Nolan. They can see you fair. That's born the throw, should have Tom O'Connell. It's a wash that sits him in this good throw and shot. Béacán. Warren Cholga. Tucky Machnish Gerben, the shell of Abshu. Falled into Warren. I guess kicks here, Grootzig Warren and shot. I guess a rate sort. On the other touch, over the Ficky and the touch dash, about Toohey. I guess over the card, Conall Dawson, will take Conall Dawson is real full to Cliff shot. I guess a Sorchla Fimri again, I guess over the Ficky Dog, Gaillimh. Jake Slattery is doing more of a keel. Eshna touch dash. What? I guess Charlie Power, give it a tease like the Fogel for Port the Hemmer Gaillimh. Well, in Tom, give off to Gaillimh beated. Kicks here, Granger. Dacker basically on T-shirt go for kick it. Turfy the posty. I guess I'm Shane who had the beginning of the hush folk again. Maigh Eo to Glyphil Ceannais, what a cool chin. Jack Fallon.
Granger Homola, Casa she gets ass, Casa she's her father, you Casa she's her father, I guess a conscience in here, yes, goes to 4 reel. I guess a Cluiche or the equal loaded, the truck is on Zach if you want Casa he pull the whole through for well Ryan O'Flaherty Hawk is a kicks here shot happen Mayo well shot to Madam Marshall Cup Countdown Chair Toki but to just he fought to that O'Flaherty off with Fibri O'Flaherty like it's all the key to Tasha chance to shoot Mayo over to the kick of school in the Mark Cunningham Tishtero to Conor Reid hoch an cín chance to try the 100 ag Bob Toohey should Cárthach Cooley chuid the fáil Tasha héis an Cárthach Cooley agus na 100 ar fad go bud a Sláva chéile go Mayo agus beidir go bin an scór cile nach a bheits an go Mayo agus it chun chead Cooley an cín agus inis tá solas léid an fórne go chéidir trú na seo agus cuine do gaí seo be seán dechar gáile éon scór up James Egan kick amach má tó kick amach fáil a Mark Jolke Warren Gera Chulhorty and the fell shot all dash. Fought Sam Canlan, one for the Cosgrove, he fought Nick Duncan with Q girl he put it because it's wide into egg. Didn't show it. Frank Irwin, the way didn't turn to the Versa Cup. That's Peile now. And it is she is sort of the Dushka Mayo, Cormac O'Malley, Cansfi, a Vertrammer, Sor Felido Yoga, and Mayo. I guess well to Shazenta coming through the shot. Go hard is Frank Irwin. Mayo just sauce to Bader. Shad the Pelefot, Inishak Bob Toohey. Toohey didn't go out when Shastach. But didn't I guess fouled in Ted. I guess done the Hummy Q hooks the count shot. Mayo, Gere Goerie Keen. Give a claw, Fartig, Donachum Q, Leord all in Shasta Spas. Allah Hooley, Rory Keane, Jack Foley here, he's had to do the Jakarta, Holger Keane, Keane, and there's a Craobh spot, going to get a fault in Ted. That's it, Rory Keane, and there's Clabber after Body Glass, the Gaillimh, and there's kicks here. He says, give us on go, and there's Yapabated, behind Shisha Harsh and Trastan, Compenshin, it's a glyph shot, there's the main score, they thought Fickian, and Zackard, Barn, the Gahuk, a lie does a glyph shot. Got more kicking the sear, how it. Let's score out the glyph shot. Let's the Cnealacha. Agus he shin Bultzig a das, agus Bultzig a Creen, agus tá Chúlín into the fornish, agus he and the Cúig in Ishig Mayo, no just 3 a Gaile, agus well Bishop Ala Zacker, a Gaile is Yotterash, agus he and the Cúig. Chúlín as Cossadaka fought Egg Mayo, Shanta Cho, a Cub Hishgoward, Frank Irwin, Coolidge, Shanta Cooper Hoolan Cho, Paddy Heenan, to free the post, the Austin Saw Litoch, Ditton Chin, like James Egan, agus Hook Paddy Heenan, Free Hool, agus Saw Litoch, James Egan, Tashi Harris the Chaston, agus double score the Inish, a Tog Mayo, agus 3 Chúlín fought Cossadaka, Saw Litoch in the Farn the Gaillimh, Segul and Chin. Agus Egan. Kasha kicks here, kick him off, Shahog Yalach, I'm sure Gamak, basically, Marga Heenan, and Chonnacht Egan. That's in it. Made to be the against the goal. Japanish come in, Lola Mayo, he in the shade of the 103, Gaillimh, Fadach, the 8th, Shadol Father, the Skickamach, Alfie Morrison, Ochan Keen. Flaherty, we've all a Flaherty, but a cooling absolute shot, Tiltzig, against the Glyph shot, the Gamalga, Fos Ochan Keen, Tom Morrison, a Harrier Shashanamach, I guess James Egan, Rulin and Rogan, Hamshnach, kept him kick him off, based on, I guess I went, but Lero Della Tastel, James Egan. Ceathrú, she kicks here, Shahogel. See, Toki. Follow down the Flaherty. Flaherty, Timmer Gamal have a fair to Gaillimh. Waited. On Coolchin, for Mayo. There's a fair to Bidel. Liam O'Connell, Takish Dachelborg. I don't know who free fruit Hamshot. Aileen Dunnu Gama, agus a pass fadala Conor Corcoran, nishta chance go Cathach Gaillimh beidir a Lloyd cool agus dó ta sin sochos into the chin ag Mark Cunningham hol sheer. Fought a Colm Donach Gaillimh Caisha Bruchen Keen, he failed for chance the whole girl here in chin. Fought a Granger go she said you're to the hall again Granger will he put on the gussitor. We'll chat to try Granger could tell your staff a gear Tom Colhanam shoot to the Gama cool but we owe which he wished to check James Galler James O'Glaughlin touching fought James O'Glaughlin it's a cool fought a Gaillimh agus beidir that one dead and she glyph a shot foes.
agus in flickbeg sin Ignata Granger testa húl chu Tráchtaire hand suas le Brian O'Flaherty a hain simach follow James McLaughlin Farrell Cullen agus he bought it going on the hangy at James McLaughlin agus will see Chulin into the fornia agus beter cap Whitaker and young known dinta Maigh Eo it's cool border for Furation gone Shahogel agus well Church chance go haile Numa go ná am ceapim me couple numa den Chinese mate on the agus na Dakar Leis fel fátil as Daniel Flaherty is gáil beidir go chance na eile Gaillimh Daniel Flaherty lá géocht the Chile pass love agus slá the Ceathrú ra gur fáil dinta Jake Slattery sin agus kick service a Gaillimh beidir go skirta go ná chile le Gaillimh Tá ná cool I'm sure hochsta go an Bishop Woods a head numa mar se gáil put Gertian on shot see agus the well Brenner Hall on Return team right Brenner Hall chat on Clór Teigelish Ambrisha Hortsburg Cluiche Cholaidach le was delivered Gaillimh och Kiri Gaillimh fall kicks here chin agus Dylan Brady a gamshoe kicks here when he minute should fekiam Mir team Lena Rachel team Lena Susa Clór agus will hit chamach the law Shari Horik ach will go Ceannais and Martian Hain 40 8 o'clock chance to Shawgate the Granger Hall Chulin chud in the fornia agus Brennan she beidir in the skull on Éascach to be sure nach chun Éasca agus tosa she beidir team love disha agus he hard stach would you should bulsige would you bulsige Crean agus bulsige dasige agus Chulin to the fornia agus Gaillimh taki dash on heel the Sheila heel the cad will should not cool I'm shoot Skip up beidir and score on Cliffishach well Granger should fell to the Chonnacht her Enid got a fell Gaillimh agus she the court to Lero Dicha agus well fair timey sheer to hear go Chulch na Cian Breathnach begin agus is sin gur fell sin all go Ash go Gaillimh agus a Lero taking Tivella we are on nach lane fell Faki Jacob agus when you some call Lero to Gaillimh I can't go to fought it Cian Breathnach nish fair Hashal ma coach the SNC lem raw we all martin shall cut it and we all come la Gaillimh Ash nach chun de dúcha la Gaillimh Shall cool body the Shweo, Brian O'Flaherty, Cameron meets O'Flaherty, Mackler Park, Fortic Gaillimh, Eirgrid did to go Hall, Cutter Corker, and Mr. Chance Gaillimh, Holchan Keen, Fortic Johnny McGrath, Holchan Keen, Far Carlos George, Stachfadala, Daniel Cox v Rue, Cox will sheer, took a pass sheer height shot. Oh, who did this for you? Corcoran, Liam O'Connell, Colm Dunlach, Colm, Saston shot, fell to the Colm. Agus a kicks here Travis Gaillimh. Dúr should be did called a male Chun who am go be the whole Chun in shoot. You didn't know Jory, you ain't in more as Cárthach go died. Tí still down the Gaillimh agus James Egan taking keen. She fought Johnny McGrath. McGrath passed off Hall Granger, Granger from the post he count Dodge Chuck here Tom O'Callaghan agus James McLaughlin. Down the Craobh he fought it in Brian O'Flaherty. Agus Brian hold Sasson Hoolichin. Maigh Eo, Chonnacht, Holchan Keen. Cluiche should shell of the Peile. Agus he fought it. Forced Maigh Eo, forced the Lahain after the Gadasig Maigh Eo. Mark Cunningham. Mafala Dylan Thornton. Agus coming the whole of the Ellis Austin Stachan Chinchina Sean Moran. Gaillimh Gura Bruce Dose. Will Gaillimh that chance one all. No will Maigh Eo. And the Custer low. Conor Reid for Cooley and Ceathrú Stach. Aidan Cosgrove, Donald McHugh, Holchan Keen, Tráchtaire Fadal Irwin, agus a Rhys in a gore dúchal a second shot, and Dakar. Keelan, Farford scored Jonach go Maigh Eo, Bishash Kinnoch the Glypha shot. Shirk Sean Moran, Maigh Eo Cunnell shot the Peile Gamá, Gaillimh is Gur Brúchar, the Burton to the Jake Slattery, the Eye Low, fought to Canlan. Chucomos, Cluiche, Chutosh, the Lárionad. Aidan Cosgrove, Maigh Eo Cunnell shot the Peile Gamá. Hine hin leis éintiste. Feckin for she fought Paddy Hine. Hine held Stach father le Mark Cunningham. Cunningham button into chin. As he caught it fit to Kelly. Little chance at Gaillimh. Holchan Keen. Should have Dylan Brady. Brady falls into Tamshire Hull with Dulacha. Agus Brady Vicker with Carthach shot. Fit to Kelly. Agus Colm Dulacha.
agus well Airín Colm agus Crampú Ceapú Crasso an Calpú Crasso Chluiche mí Colm a Donach an trúna seo agus a back an fós don't check your base in the field and all that he fought to Ash again Colm to come on Colm agus Peile as he fought again at Donoghue will chance a Gaillimh cool all fought to Conor Corcoran and shot Corcoran Johnny McGrath Corcoran Hochen Keane fair with Cullen lads Maigh Eo see Sheer Paul Walsh Ceathrú and Tom Shirp Liam O'Connell fair Spidel to the Gaillimh Liam on the fair Gaillimh Delish Paul Conor Corcoran Gaillimh agus sinné nadóg sétí go réite agus níor Gaillimh ai an na postí fiire ach le bheith féilte beidir go sé tiltig Maigh Eo an buig Maigh Eo sár Connéalach a Harbh deachar an teag an himnoí óga seo ráchúlín híana séile híana cad agus a tiltig Maigh Eo chuis an séchúnaí chu cínig amháin an i Gaillimh eis is a gúiltin for James McLaughlin beidir sé an cúiltin for Jack Fallon sa géad chuid go dála a bhí Connacht agus a bug Maigh Eo Maigh Eo gimmert a dat chugain a gine lítrama agus a gúte le ráchúlí Maigh Eo híana sé Gaillimh híana cad Fartíiste agus Sam Callan tíiste an chance beidir húlann seo a Cian O'Connell go hard tag an James Egan amach chun se brúir ach an chéad scór fátar ar cléit a feartíh leis agus sin fear níos le dámh agus chance seo ag Daniel Flaherty is postí amsú go a bháil agus tá chéad scór fátar Daniel Flaherty Maigh Eo fan sin Road Cart Frank Gerwin tur for the post Connor the Gerwin she should cast was managed loch fechan an tíbhile go forca amar tá sí seolt Harrison tá Flaherty tíbleis Flaherty hall forte tá sé Dylan Brady tíiste which an cooling amsú tá Gaillimh agus Dylan Brady as cur fin ná dó tí chuneala mo Donach go dtí tá casan O'Connell stachar tíblah deise which sin seolt Harrison tras an tá sí sin seolt sin scóírítach agus sin can don Jerry sí fort chug Jack Fallon go Maigh Eo will cool the chug Maigh Eo tá cool the chug Maigh Eo agus botú na mas costatóí na Gaillimh Cunningham tíiste tá Conor Reid Hochen Keane chance chug na honnadig ag Bob Toohey hééis Cárú coolí chuid de fórne tá sé hééis ag Maigh Eo chance cho a cub hééis gohard Frank Gerwin coolí sin chance go chuúla cho Paddy Heenan tur frí postí Austin sáhilítach ditan sin ag James Líorstach ag gur tá Colhanam siú go má cool bod a Maigh Eo tí blistan chug James Galler James O'Cloughlin tuisí fáte James O'Cloughlin is a cool fáte Gaillimh agus béite nach chun dean sin glufa